Kawai kakali lokal taksi kepada new registration number ML no sandi Saupra Henry Hunreu kelakem ding kansan bading khongkhai haka surok banle chaka katling sunya umroi katkum kita long kubor le thu bakane kajing jia kelaja haka por kumba ka ar baje shiteng sngi jung ka katwai tarik jambang arjar posau le thu bakate kakali kadai kabakit iki pasenjar naga shnong mau belang ribuai distrik ban penhiara umroi nongra hare kelakem ding kansan adin bakawan pai naga jing lekbu ikti iki pasenjar unongnya ya ketika kali udai obalatip kerteng uteng shine maring arpun nem karta bar ketika kali kala kemding kansan karba udang temu ban start eka kali haka surok NH44 snubok wala kinong pelip ding kle kunteng ban pelip eka ding re ketika kali kala ingkong lut kait badan bok bahak te jingja om shamladan ke balman saw baria ketika kali latanno asya umroi police investigation nakamta ban pelong ka jing tokit Baklah iu loong tu kena wan mana u kutu ite dak umon. Hei, lemasa, chano chule, kali, topik peristiwa meeting itu, Syarut, Assalamualaikum. Dia tan kerbit. Oh, nak bicara. Ada lagi nanti kali ya. Apa bicara abi? Jadi baca mana tapi yang di rumah. Jadi ya Emre. Jadi no dulu. Biar pernah barit ni usai lagi. Kanjing kali. Jadi dia nanti balik. Ini lapar surat, memang terus.